तीन के बैग तू जाक बैग तू थे का तम के फाइल्स तो आसके बंग का अब या को तीन माना नहीं मोटे उंगलिया आम बाकी बैग मातु का बैग और दापाई खंके तीन निकला इन थांगो आम बाकी बैग तू थे का तो हम जब तो ना आंखाइनो हाइन दर अपना लांगसंग वानी चैनल हो आंग तबुक मेट्रो स्टेशन हो से तीनी को मेट्रो स्टेशन हो चेंजा का तम निके नगो ब्लॉक खाइने ने टाइम करी का अबन बगै तीनी आंग सुप्रीम कोर्ट थानाय नरक नफनुगी तंगनाय मांगफ्रि नरक नाय तंगदे मेट्रो फाइ तंका Tini ang belai kano khatong ko tam ningke ang chongi maya chini Tiprasa brother sister ni aro asken hamjak mani manak ni ang channel khulok mani bus balu jako abu paino norok ani video ko asken nai kha norok ano subscriber asken rika ang norok no tam ni sanai ang belai kano hambai mari norok no jeng tabuk no cha nongi phayo ani dol bai boke Jharkhand ni Atul, I want to ask you one question. So, are you enjoying being lawyer? Now, working on this organization, I am enjoying this work. What are the works you are doing? Now, I am looking after domestic violence matter regarding women's safety and labor matter. And I have one habeas corpus petition, and I also have one ration wala matter, which I will be working with you. Abuk ang office si 10 baje tongka ang tini Supreme Court thangnai norok no taisa phunungnai Supreme Court ni mangfli ang tini tambagi Supreme Court thang e abuk norok no sanai ke norok nai tongdi angke Supreme Court thang tongo boke patiala koro thanai kaisa buri mani khokjang mani manjagai bo a buri ni bagi represent khaina thangi tongo angke ani housing rights matter ni bagai Supreme Court thang tonga ob iron bar ni ulklogo je pass ganang rok chimse thangmano je pass kari roke thangme ata ajago ang additional solicitor general no malai pe khatai wisa malai ye chithi ready kha ke ang tabok ob Supreme Court lunch khaina thang tongo lunch khai pe khangke ang northern railway ni brokni office thangnai Tini payment karon kha actually Kalkaji mandir ne kaisa onek famous jaga tongo Delhi wo a mandir redevelopment ni bagai abo demolish khai rijaka abo brok to 40-50 years 100 years a jaga dugan khai tongmani kintu brok no kuno rehabilitation ria badeno brok no mane brok ni dukan rok sabai pai rijaka jengke 59 shopkeepers no represent khayo or Delhi High Court tai Supreme Court jeng brok ni rights ni bagai jeng fight khai tongo ta Supreme Court ke case ongnai oboni case ni hearing ongnai 21st November o jeng chini Tripura no bo jeng relate khai mano je chini Tripura o je government rok kuno notice ria bade haino dukan rok sabaina ni hingkangke norok court thangai norok ni relief ke norok ni stay order nai mano je jeng joto borok no jeng oro basic needs nango food clothing ketai shelter abo kabangma judgment no abo rijak jeng dukan chimiya chini government rok chini nog rok khano sabaina nai tongangke kuno notice buria jono kuno rehabilitation buria badeke
haino demolition khaina na kangke chung court thangi Kokborok ni against chung petition riman uta chini borok rok chung kirina nangya chung right ong tong kangke because right borok rok tambagi kirina ba heda politics rok kisa misa khaimana no but borok bu asing major khaimiya so chung chini Tiprasa brother sister rok no ang obun kok kacharna musugo je kuno chini rights violating tong kangke chung court thangna nango chung haino protest chimi bai chimi ong ya chung legally bo action nana nango ke chini borok rok bo kabang mano advocate rok tongo norok borok no approach khaimano obo age chung Doordarshan TV rok nu gyada obo Supreme Court ni photo phaikan keno obo rijago ke tabuk ang o tolawo no ko ulklok ke Supreme Court tar ang odek no proud feel khayo tamni hinke o jaga jirang mane tini phaiman kha tamni hinke ani parents rok brok onek no sacrifice khaika ani jaike rok bo brok time to time ano help khaika financially rok kono hinke amti khai ang brok no belai kan hambe maruta ang video khaima rongke bisibak je gardener khainai da sweeper khainai brok no bisi mane ani camera ano video tisanan bagi because soro borok simaya sabo video tisanai ba heda Delhi wo Kalkaji mandir hini tongo abo temple onek no famous onek no kasam more than 100 years kasam abo Supreme Court kaisa additional solicitor general no in charge ri dikata nung kisa a Kalkaji mandir ni matter no nung kisa naidi abo matter no nai nung court submit khari di report am hini saja kata court by aban bagi no jengke 59 shopkeepers ni bagi represent khai tongo total inke 105 kan tongo shopkeeper abun bagino jeng bobai malai jeng representation of rikha ke chini jeng tamo demand khai I aborok jeng rikata je officer SN khai jengnai bo 21st oke November ke hearing tongo abo hearing pujra no bo submit khainai ta report as